Kublai subun, kublai sejar ngopi. Panong baga temri boy ke baye ke jongi. Kalong kumne kumba kalong. Day namar baki mati. Day namar kajing syakri jong ke sen kongres. Ka kner kikti. Bat ka temri boy ke jongi kalong kumne. Pai ba baye banam Islam. Nagaliang ke jongi kum ginong yalom jong ke sen kongres. Ngiwan hakani kesngi na kabenta ka parti bat na kabenta kertong jong kesen kongres ima Vincent H pala imla abandon hakani kepor ngiwan ra ka jing kublai ka kerpang syapi baro kibayo snow ya kani jing sawah kani kesngi apa deng jing bon gi program haki live pun reu tuli gi konstituensi hapo kani ka konstituensi kandidat jongi gidan gijaka gi bomla syu ban poi hinrai na ka bentau kertong ujongi ma Vincent pala manga bani doktor bom ngiwan ra ka jing ai kumlai ke bagrpang syafi baro ki paiba nong song snong ki badan hagane gadong bakathan ka bi ke jongi kenang bana muslim baro kinong kran sya khamat kila kran sya pang ka parti kongres kai ka parti kongres kumdola sengya ka ki ideologi ki rukom trekam jongga parti kongres pai ba bi kasukumen man yathu yepi gni kopor bakum wei na kinong yalam ubagi pai ba anong song jongga ne temri boy bi jongi kilajit nasukumen bangalayo bon sen kalat banyo banrong ha office trekam jongga all India Congress Committee hadelhi Batka wei ke jing shisha ke bangimla banburi. Batka takalong baka sen kongres ke don ke jing it ke bakerpang. Na ke benta jongi kinong song jong ke tansha tela mingi lane ke northeast. Bat ke jelame kalia ke bei ke jongi. Ke don ke jing it ke bakerpang. Yangi ki pai ba nong song jong ke jelame kalia ke jongi. Lapan kan mau yang i sepang ke jala megalia ke bengio aku por jung ke seng kongres. Lapan kan mau yang i degi nongkran bangio ya ke Ribhoi district aku por balong chief minister Dr. Didi Lapang dei na ke seng kongres. Pai ba bi nakwa ban pen kan mau ya pi hakani ke sengi. Bakumne kilong kumbangilong dei namar baga seng kongres kala ai hangi ke jing syakri. Haka constitution jongkari India kidon ki kenten ki balap siap haka constitution bat kita ki kenten kidai kita ki kenten ki baong sekular government bakari India ka jongi ka dei ka ri ka bayo ya ka jing lai loi haki liang baro ka bayo iki hok kiriti ki dustur hala ka jong kiriti ki dustur jongi haka por jong ka seng kongres pai ba baye ngiken mau badai ka seng kongres kabala ai hangi ya ka jing lai loi lah kalong haka bam haka di dai ka seng kongres kabala ai ka jing lai loi haka riam ka bai dai ka seng kongres kabala ai ka jing lai loi haki riti ki dustur bat kham tam e haka jing mane blai ka jongi slosi ki pai ba nok song snong baye Baden baka sarkar BJP kalawan biang hakabor Slosi bangilas dang ban mat igi jing nganam jula ban klet da kaburam ye kilong kemi kibai ki jongi ki badon hang ni Haden baka sarkar BJP kalawan hakabor kawai nakikam kibaga BJP kalale ya kalong kemi kasi jongi hadali ngakan mau tang namar basem dan sem aryang ngatrai kilong kemi kim kelat ya kata syakem bapli kisdang bantu kelar ya karyam kapet ke jongi kisdang bantu kelar ya kekpien katlik ke jongi ya kan mau ke por masna ya utiu surak na nong son syatura hagi sanbot lato ya ki kerteng snong dakidak hendi
Nasungo igiseng balang. Day makikibalik pendam. Maday banto ada kaksin kasi. Pai babayi. Kabasgosi kamakwa ban penkenau ya pihang ni. Kadai yakin yam gerukom gijongi. Kaseng kongres kadai ka parti ka bom judon ka jingyo siliang kmat. Lada pilong Kristen mane Kristen. Lada pilong Hindu mane Hindu. Lada pilong Muslim mane Muslim. Kaseng kongres kailat ya pi ha kijong kijingai kijong pi. Kadar day mangi banwan ra ya ka jingkela. Kipai baru kita gibastat. Mano bala bantau ya ka sorkar. Day tangka grup kababuntam ki MP kala bantau sorkar ha Delhi. Day tangka grup kababuntam ki MLA kala bantau sorkar ha ki Jella. Day nata daw ha kani ki election ka baladap. Ka kongres kamdon sibun ki MLA don tang sangut. TMC ru tang sangut, VPP ru tang saungut, total khat saungut. Kibabun kilay Krisyan ya ka grup balaya lamda ke NPP, bat ngiyo sorkar NPP. Denam dainan. Lada nga bakla mga penbay. Te Henry, kano ka grup kababun briw kata kathaw sorkar. Ka jingkeli menta kalong gane. Ki parti riulum jongi ki ong bakin sa penkela. Ban penkela ya kasishar kadar pidei ban thau sorkar shwa. Thau sorkar hadalhi pin salak ban penkela. Tenga nga kilikai ki perlok jonga badon hapok Garo Hills ngaong. My friend, ngaron perlok doktor tengi ekran pareng. Is there any UDP in Garo Hills? Uparlok jonga teng-teng ujubab dagaktin Garo mo? Here in Garo Hills, UDP dungjaha? Kamdon. Tenga kelipat. Ha, Silong parliamentary seat. Ni basong seat kibriw mo? Hakabay ini bat kaway ka jingruay jong kaway ka party. Habakiwan pelong meeting song shit. Nga kelipat iki perlok jonga sa Garo Hills. Is there any VPP in Garo Hills? VPP Garo Hills me dungjaha. Ndan. Bat hapo ka jela meghalaya jongi don tang arteli ki MP seat. Tura seat bat ka Shillong seat. Tila datang ha Meghalaya ru himla banbu kandidat ha Garo Hills kumno him kam ban penkela ya kasishar ka kadang. Don tang marway himla ban lei. Teka kanbas election jongi na ka party kongres kam da day tang ka jingya kawang kiti. Ka party kongres na gamanta ka neka election ngi lapan kre ki jingkular election ki jongi sata ka bangi ong ka manifesto lara ka sorkar kongres kawan pai ha Delhi ka ka bangi tho ha kata ka kitab jingkular lane ka manifesto kata ngin sa pentrekam bat kaway na kimat kiba ka party kongres ka kular banle kalong ngane. Lara ka kongres ka thau sorkar ha Delhi kaan kin sa thau bakata kaan ka ong unong bela haba ulek bela day banyo duna ya ka saus pa tengka sisngi dakaan kata ka jingkular ka bahane ka sniw kadai ka babha mano balik bela ubaduk ne ubarus pa ne balik bela Day ubaduk ubalik belah.